Dobrodošli na moj kanal. Ja sam Marin i želim s vama razgovarati o Bitcoinu i o sportu. Ovo je za početak jedna moja mala priča kako je to sve počelo 2020. Za vrijeme pandemije, prijatelji na kavi, neko je spomenuo negdje nekakve dionice, kripto, mogli bi mu nešto investirati. I to me zainteresiralo s obzirom da sam počeo sa sportom, prvi put u životu promijenio neke navike. Tako da mi je to bilo zanimljivo i bilo u skladu sa mojim novim navikama. Razmišljao sam malo o budućnosti, radio na sebi, kroz trening je poboljšavao i svoje mentalno i fizičko stanje, pa je isto tako i dobro došlo razmišljanje o financijskom stanju u budućnosti. Samo nažalost kripto je vrlo opasan teritorij, to je jedno minsko polje i tamo se nalaze svakakve prepreke, svakakve male nezgode potencijalne vrebaju, zato jer je tamo jako puno obećanja, jako puno projekata koji imaju velike priče, imaju velike ideje, obećaju sve i svašta, a na kraju ne isporučuju. I tu je prošlo sad nekakvih 3-4 godine dok nisam ja nakon poprilično veliki broj videa i čitao sam o tome mnogo sati, mnogo videa pogledao, došao do realizacije da tu se ništa novo nije dogodilo. Znači 3-4 godine sam tu, ali ne vidim nikakav napredak, ne vidim nešto konkretno da je izašlo iz kripta i da se koristi u ekonomiji, da neka firma to zaista koristi. Tako da sam došao do tog nekog trenutka da sam se uhvatio Bitcoina, negdje sam pročitao ili negdje sam čuo da u stvari nije blockchain ta tehnologija koja je revolucionarna, nego da je Bitcoin revolucionarna stvar, da je to nešto novo i zanimljivo i da će to promijeniti ekonomiju, promijeniti novac, poboljšati novac. Ok, onda sam krenuo proučavati malo dublje, uhvatio sam se nekoliko knjiga, Price of Tomorrow, Bitcoin standard, to su bile neke prve knjige, Bitcoin Evangelism. Ima nekih jednostavnih, ima nekih više tehničkih knjiga koje sam poslije čitao. Stavit ćemo sve u opis tako da možete doći do tih informacija. Počeo sam slušati neke podcaste koji su govorili isključivo o Bitcoinu, što mi je bilo vrlo zanimljivo, jer s obzirom da sam par godina proučavao te kripto projekte, uvijek se negdje govorilo o više njih istovremeno ili je svaki kanal pričao o nekoj, da li utility tokenima, da li o nekakvim gaming tokenima, da li ovim meme tokeni koji su sada opet aktualni, jako i u ovom ciklusu. Tako da mi je to bilo znakovito što se neko bavi isključivo Bitcoinom i što isključivo promatra to kroz jednu sferu novca, a ne kao tehnologije koja bi trebala danas sutra poboljšati neke druge stvari pored novca. Tako da je bilo potrebno čak i možda neke informacije od prije, neka znanja koje sam stekao u kriptu, odbaciti, propitati neke druge stvari i čak općenito ekonomiju, propitkivati sve do sad naučeno. Mislim, završio sam hotelijerski menadžment, što u osnovi sam diplomirani ekonomist, tako da je bilo vrijeme za preispitati kompletno svo znanje koje sam do sad stekao. I to je ono što Bitcoin napravi. Znači Bitcoin te zapita i dovede u jedno stanje gdje ne vjeruješ više i ne vjeruješ na prvo, ne vjeruješ dok sam ne istražiš. Tako da mislim da je to jedna potrebna stavka da se istraži i da svako za sebe napravi taj dokaz rada, bi se to reklo u Bitcoinu, proof of work. To je zaista potrebno, mislim i u sportu, tako i u ekonomiji, tako i u životu, mislim tako i u svakoj stvari. To nam je svima poznato, zar ne? Ako nešto se ne potrudimo oko nečega, ako nešto napravimo zaista kako treba, onda nećemo ni vidjeti rezultate. Tako da treninzima i triatlonom sam postigao neke rezultate koji su mi bili, pa realno nisam iskreno ni očekivao da ću postići te rezultate, ali svakodnevnim treninzima i radom dođe se do neke točke gdje jednostavno kad se osvrneš, promatraš sebe u nekakvom novom ruhu, novom izdanju, nešto ti je to potpuno novo naspram onog prije, tako da je i taj Bitcoin isto donio ta neka nova saznanja i neku novu perspektivu
gdje sad potpuno drugačije gledam na ekonomiju, na novac, pa i na većinu ostalih stvari. Ovo je bio jedan kratki uvod, a drugi puta ćemo se baviti pitanjem svih pitanja. Što je novac i kako nastaje? Ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i zapratite moj kanal za budući sadržaj.